Kinabalabas, in kondisyon ni Florence kanibadit, nga agbakasyon no lakit di maikarida ito'y nga agvaledictorian inti pa nagturpos na. Ingkare ni badit, nga isagot nanto ti baligi na winumedalyana iti antina. Ni Tata Marcelo tinakaibagaan na tinagtulagan da ken Florence. Idi maamuan da ita ni Gael kalpasan ang nakapagsarita da salvi ken Tata Marcelo. Nagparik na kinkwana akayat nga agawan ni Florence ti anak da. Aglalo lang aruden idi nagsangit ni badit akayat ni Florence nga iya Italy nga gadalto iti kolehiyo. Nagsangsangit ni badit asimbang pet tasan kano nga iso ti valedictorian. Ita papagayam, adto'y tituloy ti makalawas sa pakasaritaan a napauluan. Nasayam aginapudno. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you. Ay, magpaikan ka. Kaya't nakakasarita. Idinto asyak. Liklikan na. Kaguram ka din ni tatang mo? Saan ko akagura? Ang iliwag lang. Kasarita na kumamat. Barang agbalay tumatla ti karirik na na. Awan gayam. Apay nga awan pa'y ni badit. At ako man iti kastoy nga oras. Ni, isulaki ti day dyan nagluganan iti nagsardang at tricycle. Ado nga tat inaramin na di pagadalan. Dandanimot nga minti graduationan. Ni, kaya nagsangsangit kasi magpat. Kanya tapasamak mo, ada ka di nang bastos kan ka, anak. Nganpas ka nun ti panakarangking dagiti grado mi mama. Oh? Ti kabagyan ti may sa maestra ti agvaledictorian. Salutatorian naklang. Naklaki din ni Mami Florence. Badit. Awan ti mabalino day tati kabalam laeng. Tinapatag ket agturpos ka. Ganada pa madayaw nga awatem. Nanagsaka ko niya ti pamadayaw ang magunod ko, papa. Inaramid ko amin akabalak. Ngam ni mami ti pampanunutak. Amangan no agungot, tajak na tungpal tinagtulagan mi. Sumardeng ka nagsangit. Siyaktong ti makaamo ang makisarita ka ni Manang Florence. Makadadahal iti kinapintas mo, ti panagsangsangit mo, badit. Aawatan namot nga ta, basta nasaya ti pan nakisarita kan kuana. Awan mabalin tayo No, day tangarod ti nakagasat para ken ka. Nang kasgasat, di agvaledictorian ngam si ka. Apayasaan ka makaid na, Salve. Mariribukan ka kadi. Wano, madanagan ka. Amo mo ti ugali di kapsat kon. Agunget lakit ti daychay. Agunget. Tasaan anatungpal ti kayat na. Tapno saan kayo nga agsubang manan nga kapsat. Saklangan ti makisarita kan kuana. Sana balen, asyak ti pabaynan. Saan? Ad-ad na lakit yan nasaksakit no si Kati kasarita na. Siyak tulatan ti makisarita. Sa nabalita kabsat ko, makamulitan. Oray pagsangitan nak. Saan lakit di ati anak ta, ti masaktan. Ay, no apay nga da kondisyon ti panagawid na. Inaramid amin ni Badet akabalan na. Ninamnaman na, nga iso ti agvaledictorian ta masirib. Apay nga inawagan nak, Salve. Kwarta ka di ti masapul mo kanyak.
Agrigrigat kayo kadi. Basol mo dayta. Sana kwarta ti bagag kada kayo, Manang Florence. Lading itak. Saan mo kumakaguran ni Badet? Nay, anya ti kayat mo asawa ni ti dayta. May papa ni ti pan nakarangking ti grado da nga agtorpos. Kat, mabiit lang. Anya dayjay kulamitay. Saan ani Badet ti valedictorian? Kasta nga agpaiso. Anya ti kayat mo asawa? Saan ka di ani Badet ti valedictorian? Saan nga agpaiso? Kadagsang sangit asimang patidikalman. Salot na turian laang tiranggo na nga graduar. Anya? Tulag kami ide masapol nga agvaledictorian tapno agbakasyonak. Ket siyak ti mangiyok kor iti medalyada. Sa ita? Ay, sapay nakaala akon iti tiket ko tapno mom. Urean niya ti bagbagam kanyak. Talaga asaan ani Badet ti valedictorian. Saan yung kumamagtan nga ungtan? Ikala ko man imawag kanyak. Girl, I need you. I need your love. Naimbag, ta sinarungkaran nakmanan Badet. Malagip ko kayam. Dandanin di pa nagturpos yun san ka de. Lolo, Nay. Agsagit kan samutan. gamin. Nagkariak ni Mami Florence. Ay siyak ti agvaledictorian. Saan ay siyak ti napili, Lolo? Ay, nagsayang ang ngagpaiso. Ngamuray sa nasikat di valedictorian. Mangtudak iti may sa akaldeng kan talo amanok anayon to ti saganam apok. Nagungat ka din ni Mamim. Diya ka mo, no nagsarita dan kini Mamang Lolo. Amang ano saanan ama tuloy nga agbakasyon ni Mami. Masurunak launay. Nakasagana akon nga agawid. Nagatu a planok. Kalpasan na. Ay, awan la iti din nasayaan. No saan ko maanag kari ni Badet? Diyak ko mga panunot ti agawid. Agsangsangit ni Badet ang nagpulong kanyak. Nasakit tinagam na. Asan nga iso ti valedictorian? Tatang, Saan nakanwa na tong bahal ti nagtulagan da ka ni Florence? Ha! Nalabas ti ibag mo. Apay masapol nga valedictorian ti anak yo tapno lang agawid? Saan ka di ang naksid na nakabsat ni Salve? tatang, kabsat lati kabsat. Uray saan pa'y ang nagmamaw tigura ni Manang Salve kada kaming agasawa. Saan anang lipat? Ato a pabor ti impay na kinibade. Gapot muna, asaan mo akabaulan nga ipay dagiti kasapulan ni Badit. San kakadli ang mabain iti dayta? Tatang, Nalawag at tagtagibas sitin na kadibag mo. Basol mo matlaeng. Saan ka ngamin ngagnaknakam? No saan ka ngagbalaw? Pagbabawyam to, ti pagtungpalan ti amin. anya ti kayat yu asawan, tatang. No saan ka ang makaawat bayamon? Sayang lang ti oras
apan nakisarita ken ka. Kagura na ka talaga ni Mami, Mamang. Patuluyan na kanukul at bakasyon. Uray jak na tumpal ti karikin ko, ana. Kasla mabayin na kasumango ken ko, ana, Mamang. Badet. Oh, aking nga sang sangit ta anak mo, Salve. Kwa. Papa, itay inawagan nak ni Mami. Nadlaw ko ang makagura kanya. Oh, kunak man nun alpas kayo na nagsarita kinumanang Florence. Napanunod ko, ana sa isaya at kumamatlaang asyak ti makisarita ken ko, ana, Papa. Inungtan na ka kadi. Madlaw ko ana sakit tinakam na kanya. Diya ka mo, no kasano asumango aktukin ko, ana, hinton sumangpet. Saan mo problema, daytan? Pakitaan tulatan itinasaya at anak ko. Kasla na ko ano nagtipang panunutan. Pasensya ka lang ko man iti kapsat ko. Saan ko maarumba nga may ramraman ti anak ko? Nabayagan nga gindag iti abroad ti kabsat mo. Ngam, kasla nakapigpig sa ti impluensya na iti pamilyata. Nasakit ka di tinakam mo iti kapsat ko. Saan mo't kiti? Saan ko maamay ramraman ni Badet? Awan ti amo na kadag iti mapaspasamak. Diyak lamin makasarita iti nasaya at ni Manang. Impang tana idi laksida na ko nakapsat. Ngam ti pan nakaay ayo na kin ni Badet. Kasla sabali ti pagturungan na kiti pasamak. Ti kabsat mo ti ayan ti problema. Saan nga agpatingga amang bababalaw kanya? Makatulog akla mo na yan. Masapol nga ilipas ko dito. Ano pa'y ngamin ti Arameda. O mas asidig ti aldaw apa nagturpos mi. Ngamuray amok asaan asyak ti valedictorian. Kasapulan nga Aramedic amin dagitoy. Sana bali. Inton adda akon iti kolehiyo. Lalaingag to ti panagkadal ko. Girl, I need you. I need your love. Messenger ko. Nag-message ni Mami. Basaag man. Adan nakasaritak amang sukon kanyak ijay airport. Kaya't ko akumuyog kantukan kwa na. Ibagat to kenitom asukunan na kadita balayo. Siyang matalaang. Ituloy ko abasaan. Si Kalaang Badet. Di mo ibagbaga kada papangkan mamang mo. Apoy nga tajak kadwa na papangkan mamang. Amang sukon kan kwa na iti airport. Amang ano ni Manong Tom daya agbusbusina, papang.
May sapay nga oras sa aglanding ti eroplano ang nagluganan ni Mami. Mapan ka nga rodan badet. Masapol nga adda kayon iji airport, sakbay nga aglanding ti eroplano. Amangan no, agungot ni Manang Florence no, pagurayin nyo. Saan ka di ako yugan, Mamang? Di mat imbagam, nga imbaga ni Manang Florence, asikala ang ti sumurot kinito, mamang sabat kan kwa na. Ala, mapankan. Agsarita kami tulang na inti kapsat ko inton makasangpot kayo. Sige, Mamang. Mapanak nga rodan. Nakaon-on nagtasin naay mo, Gael. Salve. Agner-nerbyosag. Kasla sa anak ang nakasagana asumango iti kapsat mo. No mabalin, pumanawak pa lang dito'y balayo. Anya? Apay ang mabutang kay ti kapsat ko. Kaskala sana lalaki. Anya ti ko na? No. Gael, kas na makaungot ka kanyak. Pakawan nak. Jaking gagara, ti mangingato iti boses ko. Dispensaren nak, no nasair kay timbagak. Saan ko mga minarumba nga sinaok ti kasyay? Maawatan ka. Kas ko na ni tatang. Takrotak. Kasla sa anak kalala. Aston, saan mo nasa wanday ta? Di mo kinayat? E di sinaok ita ulit. Kasto iti may bagak, Gael. Masapula nakasagana ta iti anyaman nga aramida ni Manang Florence iti panagbakasyon na. Malaksid iti dadaray na iti panagturpos ni Badet. Ijay ang airport ti panagsaon ni Mami Florence. Nakaserseryoso amang buybuyak kadagiti malagsan mi. Nabayag lang agpaiso na tiyak nag-aawit. Adun ti dimurasan da ito'y alugar. Tom, uray tadamot restaurant iti pagtarosak a hotel. Itya iton amangan tayo. Saan kayang maagawid ito'y balay ni Mami? Oho, badet. Kasla naklaat ka itimbag a. Nabanuga ka nagbiyahe. Diyak kaya't nga ada makasi nga iti panaginanak. Mami, ninamnama ni Mamang. Saan mo nga ituloy? Talaga na pintas ka badet. Kaingingas mulata ni Salve. Sapay kuma. Tasaan kanto nga umalaken kwa na. Kuha. Saan da ka di anay bagbagaken ka? Saan ko akayat ni Gaela para itikabsat ko? Ubingak pa idi mang mangag ko. Apagsarsaritaan da ka, Mami. Uray ni Lolo Marcelo. Adanay bagana kanyak. Oh, Tom! Agtagari ka mo't Badet, intod dandanin madanon ti panagturpos mo. Sumarungkarak to ije balayo. Siyak ti mangplano iti panakarambak ti panagturpos mo. Anya? Simbang patgaya man ni Florence, Gael. Ngumpudno ka di tinadamag ko. Asan ka no anagawid, iya balay da. Nagtaros iti hotel, tatang. Magpasyar da ka no ijay balay inton Biyernes. Agpasyar. Sandan sa apagan anon ti balay da. Wano, kaya't nakaaliklikan. Diyak mo, tatang. Sigun kan badet, iso ka no ti makamu iti amin ang magastos into nagturpos. Baknang ti ipag mo. Awan ba't ngamin pamilya na.
sa nabayagan ni abroad. Ado ti arapaap na asaan anatong pal, tatang. Saan mo ayaw-awan ti pagsarsaritaan ta? Ammo ni Florence nga awan ti kabaalam. Tatang, kaano ka di asumardeng kayo amang tagibasit kanya? Umigar ka? Gabutapod no ti kunaksan ka ni. Wan tatang, amok, idi pa'y ubingak. Awan ti mabalin kong ipagpanakal kata kayo. Gadanya. Ha, di mo kunan ngagsangit ka. Ha? Nalupoy ka talaga. Maragsakan na kiti sa sarungkar mo, Manang Florence. Nabayagan na santa nakita. No saan la kumaaga po iti panagturpos ni Badet? Ibabawit kuma. Nga masapul asyak ti matungpal iti tulag. Ibagam to kin ni Gael, asumurot kayo kada kami kin ni Badet. Papanan tayo. Igatagan kayo iti bado yung nga isuot yung inton agturpos ni Badet. Kababain no daan ti pagbado yung iti panang bayabayo kenkwana mangawat iti medalyada. Kunak man no. Saanan salbe? Kanjakon ilawlawag no apay. Kanda kayo tidadakkel na. Maragsakan na kiti sa sangpot mo, Manang. Nabayagan na santa nagkita. No saan la kumaaga po iti panagturpos ni Badet? Ibabawi kuma. Nga masapol asyak ti matungpal iti tulag. Ibagam to kin ni Gael, asumurot kayo kada kami kin ni Badet. Papanan tayo. Igatangan kayo iti bado yung nga isuot yung inton agturpos ni Badet. Ababain no daan ti pagbado yung iti panang bayabayo kenkwana amangawat iti medalyana. Kunak man no. Saanan salbe? Jakon ilawlawag no apay. Kanda kayo tidadakkel na. Agyaman na, Manang Florence. Kas nakon. Naragsakak iti panagbakasyon mo. Tama kapag kikita tayo manan. Kang runaan na. Ti, panang padayaw mo iti anak ko. Uray saan na anatong palti Karina. Saan mo nga ipalagip kanyak data? Nagbakasyonak tapno aginanaak. Saan mo aliplipatan timbilin ko? Pumanawak matlaing ton madamdama. Saan ka kading agsubli? Idinaamuak ngagbakasyon ka, insagana kunti kwarto. Saan pa ilang aday tati pagsaritaan ta, salbe? Kita, kat nagado itijak na ipatungpal. Arapaap ko kuma ang mapapintas da ito'y balay. Napatpatag kanyak da ito'y abalay, tatawid ta kan pakalaglagipan kadagiti dadakkel ta. Manang, Awan gayam, kalpasan ang makaturpos ni Badet, ada ibagak kada kayong agasawa. No mapagustuhan wenno matungpal ti kayat ko, mga no maayayo kamang patarimaan iti balay. Ado tinakadulin abadok dita ajak maus usar. Kabarbaro pala ang dagijay. Kababayin iti kabsat mo no igatangan nakpay. pagusto am latan ni Manang. Saan na akayat ti mabainan? Saan mo kumaapanunutan apan ang tagibasit iti kinataom daytoy? At dapat kiti na ibagana Kasarita na tando ka na inton malpas si graduation ni Badet. Oh, anya ka no dayjay? Di na inlawlawag. Nga malagip ko. Kaya't ti kabsat ko nga jay Italy nga agadal ti anak ta. Wow! Bagay unay kada kayo day taabato, papang. Gwimwapo kan kasla imubing tila ngayo. Bagay nga agpaiso ken kagael. Aglanglang nga kaapod no alalaki. Manang Florence. Alaam daytan. Madugad iti bayad na. Nanginagayam. Nasurok asa nga ribo. Urayak laan nakidto. Kumita klangan iti sa bali. Ado siguro tinalaklaka dita. Day talatan.
Nasurukla sa nga ribo. Panawan kayo, ta subliak ni Salve. Ina, day akabsat ko. Nalalaing pa yan ni Badet nga agpili. Talaga napintas na po ko. Balasangan. Ni Lolo talaga. Sang kay dayaw na ti kinapintas ko. Gaputi pa nang ray-ray awyo kanyak. Nalakaan na ililiwag ko, tijak pa nakatungpal iti nagtulagan mi kini Mami Florence. Kumusta mo tan ni Florence? No di kayo mo't ngamin agpasyari jay palay Lolo. Ang masapol nga dakan to inton agturpusa ka, Lolo. Muray san mo ngay baga. Nakasaganan ti sa nga pulo tiklis amangga anayon ti saganam. Agyaman nak, Lolo. Talaga apat-pat gandak. Girl, I need you. I need your love. Oh, anak, happy graduation. Maragsakan kami unay. Isagot ko kini papang daytoy abaligit, mamang. Ang ang sangsangit kayo. Luwa ni ragsak da ito'y anak ko. Maragsakan na unay. Ngamin kasla ka ano lang. Naragsakak, mamang. Kaya iti pa nagturpos ko. Nagbakasyon matlaang ni Mami. Papang, Kaskan ni mamang mo. Maragsakan na klaunay iti panagturpos mo. ni Mami, agturungan dito. Kablaawan ka, Badet. Napintas ti Bitlam. Nalalaing ka matgayang mamiti valedictorian. Agang sayang. Di muntumot ngamin sinaysayaan. Kaya't ko nga inton kolehiyo ka, saan nagton apaayan, bantayak ti panagadal mo. Agsublita iti intablado, ta agpicture taman. Agyaman nak, Lolo. Ada kayo. Inagbali nyo anaragsak, di pa nagturpos ko. Uray sa anak-anak kapag valedictorian, akas nagtulagan mi kini Mami. Kablawan ka po. Tinapatag nakaturpos ka. Sayat yung tiagadal. Barang may sakad mo lang dagiti dadakkel mo ti panagadal mo. Nang runa kin ni papag mo. Agyaman nak, tanakadaray kayo matlaing, Lolo. Ikarik, say-saya atag to ti agadal. Mami, agyaman na, tanakabakasyon kayo, tapno darayan nyo ti panagturpos ko. Ure, napaay kayo iti tarigagayo kanyak. At nga ita ti panagsarita tayo iti day taabanag, Badet. Rabi launa yan. Agpakadahon. Adayo ti pagawitan nyo, Lolo. Ang mga nuha niya ti mapasamak yu iti dalay nyo. Umyan kayo langan ditoy. Sana ka naruwa mamaturog iti saan ko abalay. Diyak pa'y napadasan timyan dito'y balayo. Kuti padasin nyo ita, Lolo. Rabin, ang mga nuawanan ti tricycle. Nagadayumat nga ro ti pakpak na niyo. Kabahalak pa na ita. Saan ka madanagan? Saan mo napilitan no saan naakayat, Badet? Sumurot kalangan kada kami kinitom, Tata Marcelo. Itulnog da kayo, Jebalayo. Kwa, kababain. Ay na, no napagkadkadan nyo ni Badet. Saan da kay padpada? Da kasa ka mapabainan.
sa nadlaw ko nga ugali ni Florence. Ipapilit na ti kayat na. Naimbaglangan na nag-abroad. Jack Lambon, nasan ko mga iso tiriribog iti panagdan na dagael kan Salvi. Awan makunah kini Salvi. Nasayad nga asawa. E dinto ni Gael. Aging gaita, nakurang pa ilang ti panagtalag ko kingkwana. Lumagan to lang tirik na kingkwana. Intun matungpal na ti kayat ko apang iturugan na itibiyag na. Naitulnog itan da Tom kan manang Florence ni tatang. Ang mga nun nakadanon da pa yun iti hotel. Oh, apay ati ka pa'y maturog. Gael, mariribo ka nak. Kasla, adasan anasaya at pampanunutan nga aramid ni manang Florence. Anya ka diti agparparik na kan ka. Jack Pang! Mamang! ni. Di matsimrek matan ni badit iti kwarto na itay. Saan ang makaturog akaskan ka? Anya ayati mapaspasama kada kayo nga gina. Ay, bayam. Ala, maturog ka latan. Mapanak iti ayan ti anak ta. Amok anabanog ka. Girl, I need you. I need your love. Saan ka kadya na banog badet? Rabiin. Adan sapay papananyo kan manang Florence enton bigat. Ninamnamak nga umiyan ni Mami, Mamang. Manipod si Mangpat. San pa'y nga imiyan dito'y balay? Narwam nga min nga may maysa. San ka na dumlaw kan ko na? Ha? Dahita ka dilang tibagam kanyak? Mamang, kas ano no pilitan nak ni Mami? Ah? Nga niya? Mamang, diyak kaya ti mayad ayok kada kayo. No dahita ti pakariribukam. Agsasarita tayo na impag ni manang Florence. Saan na ka mapilit no saan mo akayat? Wow! Nagpintasan dito'y. Ang manmano mo ti cottage. Kun apay aladan. Saan anay tuloy day taga po iti pandemya, badet? Nitom ti nakabiro kiti da ito'y. Pampanunutagar no agpatakdera kiti rest house. No agpatakdera kiti balay. Plano ngamin apatarimaan day jay balay. Kasta ka di, Mami? Inawis ka dito'y. Takayat ko adwa tala ang agsarita, badet. Sana kun nga agpalpalikaw. Pinaay na kun iti naminsan. Ngam iti daytoy agundaway. Masapol asya kun ti matungpal. Mami, di kayong maawatan. Di mo ibaga nalipata mon ti imbagak idiken ka. Kayat ko nga ijay itali ti pangituluyam iti panagadal mo. Tapno mabantayan ka na imbag. Mami, patpat gapunay na papanggan, Mamang. Diyak kayat ti umadayo kadakwada. Agpada kayo kinisalbe, maag. Saan nyo nga ang mga aramatan ti kinasiribyo?
Saan nakaamay paayat itinasaya at amasakbayan ni papang mo? Apay apas pasakitan dak. Anya ka ditibasol ni papang ko. Diyak kaya't apara iti kabsat ko. Kaputamay sa abakla. Ha? Saan ka kadi amas daaw no apay akas jay ti trabaho na? Uray anya pay ti katatao ni papang ko. Patpat gaglata. Isumat lahan mariribo ka naklaunay. Iti ipakpakita ni Manang. Napasama kan ti pagbutbut nga, Gael. Saan abali a pasakitan nak ni Manang Florence? Saan nalako mga iramraman ti anak ta? Wen, akwag amay sak abakla. Ngam inaramid ko amin a kabailag. Tapno agbalinak anan anay alalaki. Agsangsangit ni Batet. Kaputasan na mapilit ni Manang Florence nga agada li abroad. Kas tiyan tinaramid na. Nagrigat lakit din tinakurapay. Iruruman naklaunay ti kabsat mo. Kalpasan, asan mo anapan logot ni Badit iti kayat mo ang mapasabak. Siyak ti sublat mo akasarita. Agsangsangit ti apukok, nagpulong kanya. Katamuyo no apay adyak kayat ti anak yo para iti kabsat ko. Nalpasan alinaksid mo ni Salvi. Nga mapay abibiyang ang pailang tibiyag na. San ka kadi amas siya ni kabsat mo? Iramraman mo pa ni Badit? Nagsayang aklan sa ti oras ang makisarita kada kayo. May isa kayo mat adi makauawat. Nasabrak ti pan nakisaritam kanyak, Florence. Kapot agastoyak na bakit kidam? Huwag, nakurabayak lang. Danggandak. Imayak tapno kasarita kayo nga alukuyin nyo ni Badet. Masakbayan na ti pampanunod. Saan ko madiktaran ti kayat ng aramidan? Tadabukod na a panunod. Masirib nga Mawatam kumatirik na ni Badit. No talaga, amanakman ka, Florence. Masirib nga maag. Mawatam kumatirik na ni Badit. Napatigking ka ti kaanakam. Isu ang maawatam kumamatirik na na. Ubing pa'y, kitsan na akabaalan, amaya dayo iti pamilya na. Anya ko mati problema kaya't daak mat? Do mati pamatag dagiti naganak iti pamatag mo. Kinaguri ka. Apay abibiyang ang pailangin na. Nalpas mon al nakasid ti kapsat mo. Kung saan mo nga aramatan ti anak na. Apang balas mo kadakwada. Dahito yun ti bagbagak idikin ka. Miramramanan ti anak yo. San ka kadi amasyan kan kuana? Amok nga iti uray kaano man. Kat saan dakto ang maipagpanakal tatang. Ngam basol ko ka din umaisak abakla. Ngan uray kasto iti kinatao. Naadtaanak iti bukod ko a pamilya. Kat! Tumangsid ka na kanyak? Ibain ka nga anak, Gael! Yakmat maawatan ni tatang mo, Gael. Namuray pa'y, saan mo kumaakagura? Mabalin nga dagapuna no apay akas tiyay. Pagbalin ng langan na karit dagiti imbagana. Balasan ti anak ta. Ngum aging gaita. Agpada pay lang nga problema ta datatang ken Manang Florence. Awan ti maramidan ni Manang Florence. Saan na mapilit ti anak ta? Anyagayam ti madamag iti kabsat mo. Nagsubli ka din ijay Italy. Awan damag kon. Pulos adi mauawag. Saan nantupay ikinisarita ni Batit?
No pasakitan na metlaang ti anak ta. Nasaysaya at no sandan nga agsarita. Barang agbali tumatla ti panunot na. Panagkunak ididamo, napatag ti anak ko iti kapsat ko. Ngam kadagituyen, dakes ti agparparik na kanyak. Ang mga no aramatin na ni Badet tapno. Sapay kumata nagbidtotak gael. Nakasubli ka gaya man dita Italy, manang Florence. Di ka man napulos imyan mo't dito'y balay. Ani ako ma. Pakawanem ko man di anak ko. Saan ta napagsaritaan day ta salve? Planok ti umakari jay London, wenno ijay France. At dangamin am mo kijay Paris. Kasta gayam. Awan na patag apagsaritaan ta. Apay ngamin ngay nawagan nak. Sige nga rod manang. Napatag kayo kanyak. Oray pa'y anyat imbagbagayo. O sige, bye. Namimpinsanan ang nagbaling ni Manang Flores. Talaga atin akong kayat akasarita. Makagura at talagaan kanyak ti kapsat ko. Ay, sapay la kumata ti anak ko daytan. Kanayon nun amasip ngatan na sumangpot. Saan sumangpot? Libro at dakos ti sangwan na. Umayan! Ne. Salve, adda ka din ti anak mo. Kunak no isuod ti dumtengam si kamat gayam. Ay, rabiin tuman nga tan no makasangpot Ay, saan natuloy ti panangisurok iti sala? Saan nagkikinaawatan dagiti organizers? Sayang. Lala, sumurit kan. Amangan na matuloy tumatladay ta. Barang awan sa bali ang maalada di ay. When kita aman, ni Badit ka dito umawawag? Ni Beauty da ito eh. Hello? Anya ti kunam? Nagado a pulis dita? Tapay. Drug pusher ni boss? Kat malaksid ije balayda? Adupay ti drugs dita parlor? Anya? Adapay paltog kan bala? Ni Badit nga ta ito eh. Kaasim ti anak ko. Pasaray masip nga tahan na sumangpat sa libro at dagos ti sangwan na. Umayad! Salbe. Adda ka din ti anak mo. Kunak no ison tinagtuktok si kamat gayam. Kunak man rabiin to no sumangpet ka. Ay, saan natuloy ti panangisurok iti sala? Saan nagkinawatan dagiti organizers? Sayang. Bakit sumra ka pa'y Amangan na matuloy tumatladay jay. Barang awan ti sabali ang maalada di ay. Ay, mabali na kasta. Ni Badit ka dito mauawag? Ni Beauty da ito eh. Hello? Anya ti ko na nagado a pulis dita? Tapay. Drug pusher ni boss? Kat malaksid ije balayda? Adupay ti drugs dita parlor? Kat dapay paltog kan bala? Anya? Raquel.
Apay kuma may ramramanak. Awan ti amok iti dayta beauty. Oh, nakigtutak nga rod iti dayta an amwak. Kaslada ng ngagkon maipanggap ti panakay na ignibos iti droga. Ha? Oh, basta, nadalos ti konsensyak. Gael, kasano nga rodan na ita? Anya matin ti kinamalas salbe. Mapasiralakit din dayjay parlor. Ay, ti pagdanagak na may ramraman ka. Kasano na mabalod ka? Oh, awan basol ko salbe. Nakasagana ak adumalan iti drug test. Tapno mapanagnagak asa anak nga agususar iti droga. At dapay asa anak nga glaklako iti droga. Oh, nakabakbak na nga kuman. No adakas ta nga aramid ko salbe. Naimbag kasi pangput kan badet. Kung naklanyat na pasamak mo, kamapayakas na tilagab. Nangagkuan ni Papa ang ti pagsarsaritaan dagiti nalamsak nga agumong di ta kalsada, Mama. Ah, Agpaiso ka di. Ngaglakla ko iti droga ni Papa. nagalistumot nga agwaras ti tadamag. Mama, Rinid dagiti pulis ti parlol a pagtraptrabawan ni papang mo. Ado kano tinaalad a droga kan armas. Kasta ti inyawag ni beauty a katrabawan ni papang mo. Kat ang mga namairamraman ni papang mo. anyamatan. Puno ka di dayta, Mama. Nasingpot ni papang mo. Awan dakas nga aramid na. Ayan nga rod ni Papangita. Ada di ta kwarto. Ada kasarsarita na iti cellphone. Abangan no saan ka pa yan ang rabi ha? Nagadupay aramida ko, Ma. Kasan ang mayulok kat ada na sangpot ka problema. Saan ko maaday tati pa kasi nga anti panagadal mo. Panlubok lang dagito'y anak ko. Lolo, da kayo matgayam. Nagsapa kayo nga imay. Sumrag kayo. Ayan ti bakla nga amam. Lolo? Ha? Tatang, no adagura yung kanyak. Saan nyo kumamat nga ramraman ni Badet? Langgong kagidi. Awan pa'y nasayaan ka. Mangibabain ka. Ha? Apay, at dinanong yun ni Papa. Saan ka makibiyang Badet? Agsubli ka niti kwarto. Saan, Papa? Lolo, pangasiyo. Saan niyo ko manadanugan ni Papa? Iti daytoy agundaway tong palan nakbadit. Saritaan lang dagiti nataangad daytoy. Alan Badet, masapol ang makapagsarita kami kintatang. Tapno malawlawagan. Uray addaak dito'y Italy salve. Naamwak ti aramid ti asawam. Mangibabain. Nalawlawagan tinagan ti asawak nga awan ti pakay na igan na iti droga manang Florence. Negatibo iti drug test. Sakit mo pa'y lang amin dahi ti alalaki. Kasanon, no iramraman dagiti pulis arautan ti balay. Papanawan dahi ti alalaki. Anya? Agsina kayo laangan kinigael. Saan manang Florence? Awan ti ka po nang agsina kami. No kunak apapanawam ni Gael di tabalay. Tungpalanak. No naskan nga agawit tap no mapagsina kayo. Aramidak! Girl, I need you. I need your love. Talaga mangiramraman ni boss.
Sandak nga inawat ka dagiti nagaplayak a parlor. Mabuteng da kanyak. Anya da ito'y napanumo ka dimtang itipiyag tayo. Apay nga't sangit ka. Malagip ko ni Manang Florence. Sigurado ang nakadanon kinkwanan tinapasamak. At dalakit di man ang tigura na kanya. Kaya't nangagsinat ha. Anya, Papapanawan na kan dito'y balay. Makamo ka nun iti panagadal ni Badet. umanugot ka kadi. Iti kahit ang mapasamak ti kapsat mo. Saan? Ayayatan ka, Gael. Kang runahan ti amin. Ti anak ta ti pampanunutek. Amkak, adakas ti ibong anakan ko na. Nudyak makasarak iti trabaho. Agrigat tayo lakit di. Kasanon ti panagadal ni Badet. Ang mga mapilitan ta iti kayat ang mapasamak ti kabsat mo. Adya, kayat mo nga rod ta? Panawan na kami kini Badet? Diyak amo. Mariribukan na. Ngamno sa anak ang makastrik iti trabaho. Mabutengak iti mabalin a pagtungpalan ti biyag tayo. Tiyamok, no kalpasan at dinanog ko ni papang mo iti imatang mo. Kakuran akong agyaman nagtasinarungkaran na kapok. Patpatgan kayo unay, lolo. Kun kanayon ko asap sa pulon, ti kinadunguyo kanya. Mabayi na klaunay ken ka. Nagsingpad ka lakit din. Mabayi na kasyak anataengan ket di nakatupal. Maawatan kayo, lolo. Saan ko akayat amay babain ti pamilya tayo? Agpakpakaasi akada kayo. Saan niyo ko makagura ni Papang? Adanagam mo, masirib ka. Ada pa'y ladagiti bahala, gadi mo maawatan. Dumtang to ti umno abanawan. Lolo, mabalin ka ding agsarita kayo manin kini Papang. Sumurot kayo to kanya kay balay. Ibaon mo langan ditoy. Mabain na kini Florence. Napilitan naklangi di. Kapitin alaos apungtot ko. Agyaman ak, lolo. Ay na. Ay. Dakal na unay ti bendisyon. Ti sasangbay mo iti biyag mi Badet. Uray ado ti problema, lolo. Kung uray margrigata nak iti panagadal ko. Masapul asa anak apa apekto. Nakaadayon ni Badet. Amang nakasangput pa yun ni Jabalayda. Mapahinak na unay kang kuhana. Ngamno mo dala kumano apay nga aramidag na ito'y. Malagsid kadagiti dadakal ko. Yasawag lang di makamoy ti da ito'y apalimad. Pimusay, nasalimot-mutan na da ito apalimad. Awan na pulos ti amo, ti asawa. Agpakpakaasi akin ka, Gael. Saan ka nga umanugot iti kayat na mapasamak ni Manang Florence? Tulungan ka iti panagbiag tayo. Saan na ti kapsat ko ti mangiturong iti biag ta? Agyaman na klaunay salve. Aduunay ang ti sakripisyong kanyak. Dapay a pinili nak ng ti kapsat mo. Sa bali ti pamatag iti may sa akabsat, sa bali iti asawa, uno iti pamilya. Ngam napatag ti panagmukul ta iti bukod ta a pamilya. Papang! Mamang! Oh, ada ka mga Badet. Nagapwam. Napan ko kinasarita ni lolo. Papa,
Apang, saan na kayo nakagura ni Lolo? Kinid daw ko, ngagsarita kayo manan. Kat imanukot. Oh, agyaman naklaunay anak ko. Talaga mapangnamnamaan ka. Maragsakan ang nakakita kaniyak. Kaya muna kagurak. Inagtungarod ka sarita inton madamdama. Dak ngamin masango inton bigat. Tamasapa ak arumar nga agsapol manen iti trabaho. Di ka lang mabain iti anak mo. Nga ti parlor ti pagtrabahwam. At ti masarakam a pagtrabahuan na sa bali. Ikarigatak ti agsapol iti sabali at trabaho, tatang. Kabayatan ngawan Master Cam. Tulungan na kitibangkag kentalon. Tatang, amoy aday ta tinagtalawak. Dak kabalan ti agtrabaho iti talon ken bangkat. Saloy ka talaga. Agpakalalaki ka. Katanya kanot, ipalubos mo nga agbisilatan ti pamilyam. Tatang, awan ti saan ko nga aramidan pa. Iso nga ano sam ti agtalon ka nagbangkag. Saan mo asaksakluten dagiti dakulap mo? At tapay nga agbaing ka itan iti kabsat ti asawam. Ipaneknek mo akaba mabyagan ti pamilyam tapno saan nakatagtagibas itan lauray. Girl, I need you. I need your love. Kaya't da kano ang makasarita, Manang Florence. Pasensya kayo na. Narabyanak ngamin ang nagsapol iti trabaho. No kayat mo talaga tagtrabaho. Ado dito. Ngam kayat mo tinanamay. Ngam awan mat masusweldo. Kan apay nga da kapay laang dita. Pinapanaw kan saan ka di. Saan kami nga imanugot kinisalbing agsina kami, Manang? Anyan tulangan ti kunan ni Badet. Saan mo ang pakariribukan ni Badet? Siya ti makaam mo iti panagadal na. Kwa, Manang, saan aday ta ti kayat ko asawan? Ang magyamanak. Ti kayat ko asawan, ti mabalin nga ibunga iti biyang ni Badet. Kan, awan ti gapunang agsina kami kan salbe. Saan mo akabaalan abiyagan ti pamilya? Saan mo nga urayan nga agawid at patapwagan ka di balay? Talaga gamay paypaysom tinagawid, Manang Florence. Anya ka di ti planom? Apay adamagang pailang kat amumutat. Talaga anatang kanti ulom. Urayan niya tararamidam. Saan da kami ang mapagsina iti asawak? Ita ka di pa'y tabalasangan ti anak mi. Uray ni Badet, saan na kayat nga ginadayo kami akas iti kayat mo? Para makita. Noan niya ti imbagak. Iso ti matungpal. Naglaing kan? Sakbay ang nagawidak. Nagpabiro ka kun iti apartment apag naedan nyo kinibadet kabayatan ti panang patarimaan ko iti balay. Anya? Manang Florence. Para iti duwala ang dayjay nga apartment. May sa ti kwarto na. Adamot ijayan ti salas kan kusina. Agawid kan ijay balayo, Gael. Saan? No agawid ni Gael ije balayda, sumurot kami kinibadet. Saan kang agbalin ama agsalbe? Nabayada kun ti makatawan a panagyan nyo ijay. Apay, pagyanam ni Badet iti kasla barong-barong abalay dayjay ala kay Marcelo? Maanusan na nga ta? Ang asiyo pa bang? Saan na kami kumapanawan ka ni Mama? Saan na ka ba di apat-patkat? Patpatgan kayo unay, Badet. Nalpas kami na nakapagsarita kini mamang mo. May panggap iti dayta abana.
siya. Saan na nga iraman nga anak niyo, hindi pa nagtulang niyo. Nakulpit launay ni Mami. Anya lakit nga mina ni Manang Florence. Kayatin ni Mami. Kagurak man. Badet, saan ka kung mga agimulay tigurakan ko na? Ado tinaipain atulong kan ka. Uray pa'y papang. Apay nga aramida na tikastoy ka na tayo. Saan mo pa'y lang ang maawatan ti amin? Ngamdum to ti panawan. Agiin na dayo tayo man. Saan dakto ang mapukaw, anak ko? Manipod dimteng ka dito'y balay. May kulkulang kan. Mapukpukaw mong samot ng di panunot mo. Diyak maliklikan ti mariribukan tatang. Gapoy tinagtungparan ti biyag mo. Oh, Iso akin ay kahit ko ti agyan iti balay tayo, tito'y bangka. naulimag na ito'y alugar. Ay, mailiw ako ni Diabo ko. Kailiw ko ti kinaragsak na akasarsarita. Idiubing pahay katagay ay ayam ni Badit kadagiti mula. Diyak ka mo, no sa dino ti pagkasiraan da tatang. Urayin niyo latan, asarungkaran na kayo ni Badet. No palubusan ni Manang Florence Sa pulen na lagta tinakairwaman na. Kumusta gayam tinapanam? Barang kayat dak nga awatan a security guard. Napadasak mo't idin, sakbaya na doktalan niyo a baklaag. Mabalin ko nga irapin ti agtalon, kabayatan ti panaguray ko itinapinpintas agundaway. Inawis ka nga agpasyar, Badet. Ngam gaputawan ka ganay gayam nga agpagnapag na itimol. Inawis ka dito'y nagatang ko a resort. Mami, naragsak kayo kitiitan. Nagbaligi kayo apag sinaanda papangkan, mama. Kasada kayat mo asawan iti dayta. Mailiwakon ka ni Papang. Nasa umlaunay daytoy anak tungpalan ti biyag mi. Nagragsak kami iti. Kaya't nakadi a konsensyaan. Agulimag ka. Saan mo pa'y anakita no kasano ti kinaungat ko? Diyak pa'y mapasyal ni Lolo Marcelo. Saan mo na makita dayjay alakay? Aglalo ni Papang mo. Manang Florence. Nagmayatin na biyag mo. Saan mo pa'y amadalo sa antikwartuyo? Nakawarwara iti kusina yo. Kanapay ngagsangsangit ka. Awanin ti ganas kong agbibiyak. Sa makasangit ang makalagip iti nagsarsaritaan mi ken Badet. Dandanisan na nakayat ti sumrak iti pagadalan gapot aramidan nyo. Padasan na asayangan dagiti gasgastusik iti panagadan na. Makaraman mo't nga ruden kanya. Pangasim manang sardangan na Sardaan mo kami. dayta. At ang agsangit kay ti daytoy amamam. Intarayan ni Gael ti dakkel nga utang na. Girl, I need you. I need your love.